baphumla ezulwini, baphumla ezulwini, baphumla ezulwini, baphumla ezulwini, baphumla ezulwini, ngophumla ezulwini, ngophumla ezulwini, ngophumla ezulwini, ngophumla ezulwini, sophumla ezulwini, sophumla ezulwini, sophumla ezulwini, sophumla ezulwini. Hallelujah. Hallelujah. Kumele sikhuthaze abazalwane. Amen. Kumele sikhuthaze. Le ngoma ithi ndabona emhlabeni, ndabona belila inyembezi. Ndabona abasemhlabeni, ndabona belila inyembezi. Ndabuza kungani na? Amina babebandezela ubandezelo siyakwazi bazalwane? Uhlikifitswa. Bane bahlikifitswa ngomubi. Bane bebandezelwa ngumlingi, uSathane achuza umuntu otesta abazalwane ohlukumezayo. Amen. Uthi ndiyababona emhlabeni, hey umlingi engaphezi. Ungaphezi wengami, wengena stop. Uphuma kwesi silingo, ungena kwesi umzalwane. Uphuma kwe ukuhluthekiswa, ungena kwo ukuhluthekiswa. Ukuzingela ngefamily, ukuzingela abangani, ukuzingela ngokonke. Amen. Ukuzingela uSathane osebenza nenyama yakho uqobo ibe sitha sakho. Amen. Kuba nayo inesono inyama. Emhlabeni sinezitha abazalwane ezisihlasela singabhatalwana ukubhatala. Aziqashwanga, ziyakuzingelwa lapho ngakhona. Ezokuqala inyama. Inyama yakho sisitha sakho esifana nesithunzi. Isithunzi awusibaleki. Amen. Siyakulandela isithunzi lapho ngakhona. Inyama yethu nayo isisitha inyama. Amen. Andithethi njengaleyo ibambayo, ndithetha imvelo yesono engaphakathi kuthi. Amen bazalwane. Sisitha sokuqala sesibini uSathane akaphezi naye. Wade walinga uqobo uJesu. Emva koko wathi emehlula uJesu, yathi iBhayibheli wazobuya ngesikhathi futhi esinye. Wazolinda an opportune time. Amen. Ithuba elihle. Esinye isitha sethu lilizwe. Lilizwe uba ngase left ngase right uyahlaselwa lilizwe. Amen. Uyahlasela ilizwe. Ungako bazangumele izingoma nyansi sicule sikhumbula esithi hey umlingi engaphezi. uSathane engayekanga ukuhlupha amakholwa. Akayekanga incwadi yezenzo, akayekanga ubandla lokuqala, angeke ayeke nakuthi uma usindiswe ngokweqiniso. Amen. Kungekumali kumele sisikhumbule ezulu uba uthi lo muntu ndibona sebezoyisila. Ezilingo sebezoyisila, ezihlupheko sebezoyisila, ukuzingelwa sebekoyisile, sebekwehlulile. Uthi ndabuza hayibo kungani na? Kwenzekeni ihlule ngani? Azophendula uJoy ethi kungaye owayefile efela thina. Amen. Ungako meze uqhubeka lo muntu azothi baphumla ezulwini. Nababa babona inyathelo lakhe libheka ebomini. Apho ilifa lethu ligcinwe khona, bahamba emkhondweni wakhe, balandela emva kwaJesu. Amen. Then izothi baphumla ezulwini. Nathi ngabukhila incwadi yeHebrews chapter 12 sibheka into enjalo ukuthi size ukuzokwamkela ezulwini. Amen. Siba abahlali basezulwini. Makuthiwa singabahambi lapha kusho ukuthi sinekhaya. Amen. Thina sibabantu abanama ID amabili. Sinento ibizwa ngethi i-dual citizenship. I-dual citizenship ngumuntu onokulunga kwi-country ethile nakwenye i-country ethile. Uzelwe eAfrica, uzelwe eSouth Africa, une-ID yase-South Africa. Then ayothatha futhi i-residence eAmerica, ayamkelwe. Lo muntu une-dual citizenship. Mefika ngapha, banako ukumamkela, mefika ngapha, banako ukumamkela.
nathi singabazalwane sine-idea sezulwini, sinekhaya ezulwini. Amen. And kumnandi uba sigcina nelifa phaya. Amen. Ligcinwe kahle ezulwini ilifa, komasela ngenayo phaya, ilifa lalapha lithathe kodwa lena ligciniwe. Amen. Siyohlangana nabangcwele lena, siyohlangana noNkulunkulu, siyohlangana noJesu uqobo. Amen. Kungaba sikwazi ukuphila ngathi asibobahambi silapha emhlabeni. Amen. Ligugu kakhulu bazalwane ukuthenjiswa ngezulu. Akuyonto ibisifanele, into yokumele nje siqinisa apha emhlabeni kuzo zona ukulingwa, ukubandezelwa ngomubi sila emhlabeni. Bekumele ithemba lethu lokuthi kuzodlula ekugqibeleni. Kuzodlula. Inkinga yabantu abathatha izithembiso zezulu bazozifoster la emhlabeni. Amen. Banye bathi awusenasono at all, uperfect. Uthi mosibheka kunesono, then uzibona ukuthi ongumzalwane. Ngcono uyeke lento yenkolo, because ukhohlisa abantu abathatha isithembiso esinaso kodwa esezulwini. Amen. Khona abathatha ilifa elisezulwini balithathe bazise lapha bazolenzela semhlabeni. Ugcine amazwi kaJesu useless message, hey ningakhangela ilifa emhlabeni kodwa nekhangele lena ligciniwe akho masela angenayo. Bona bazofuna ukulenza lapho amasela angenayo. Amen. So namhlanje bazalwane, umbhalo wamaHebrews mezokhuthaza elibandla lama-Hebrews libandla nalo belihlukunyezwa. Libandla athathu chapter 10 mesitsho athi even izindlu zabo, iproperty zabo bezidilizwa ngenxa kwenkolo. Amen. BebengamaJuda, bathi ngokuvivangeli bathi thina silandela uJesu. Amen. Silandela uJesu, ufikile uMesaya, asakwazi ukulinda uMesaya ozayo, ufikile nanku nguYesu Kristu, baguquka balandela uJesu. Babelandela uJesu, amaJuda angamfuni uJesu aqale abahlukumeza. Mebahlukumeza, ebapersecute, ebasa even asejele, abanye beboshwa nokuboshwa, beboshelwa inkolo le yabo. Abanye besebenako ukuthi bekungcono sengamaJuda, besingahlukunyezwa sengamaJuda. Amen. Of which into nathi siyaziyo, usuka sometimes bukhula kwifamily mhlambe ekholwa kwabaphansi, uthi usindiswe wamkela uJesu, usuke lapho uthi mosouva so uhlukunyezwa nangumama wakho imbala, nangubaba wakho imbala, udade wenu bonke bayakuthuka, ufike nawe ingcinga ethi nathi bekungcono kwelixesha bengisakhonza abaphansi, bengekho umuntu angihlukumezayo. Amen. NamaJuda even ku-Old Testament yabakhumbula sebese phaya enhlangu ku-wilderness lifeleni, bebephaya ehlane ukuthi bebethi kufika umcabango bese beva ubunzima ehlane ukuthi ngathi bekungcono kuphi eGibhithe. Amen. eGibhithe. So nawazalwane banakho lokho ukuthi ingathi bekungcono singahlukunyezwa sengamaJuda. So umbhalo babhalela ukubakhuthaza ukuthi hey ningabuyeli emva. Amen. Into enimenyelwe kuyo inhle kakhulu. uThixo animemileyo unilungiselele idile. Amen. Njengoba ingoma isisho siyamenywa sonke kwidile. Amen. So sobheka lonto bazalwane, ngakumbi kweziveki isipheleyo abe sibheka uKhayini ongamkelwanga indumiso yakhe, sabheka inkosi uAza yaba ngumlepere kabaka lasibisayona Pilamodimu sokungena etempileni. Konke bekusibonisa ukuthi lo Thixo lo ungcwele bazalwane. Amen. Ungcwele, and isininzi sethu esikholwayo isichikimisile lo message sazicabanga nathi ukuthi ngaba simdumisa ngoqiniso na uThixo. Kuhle makunjalo bazalwane, but ke namhlanje siyafuna ukuyivela futhi ngenye angle ukuthi kungabikho abasosaba nokuza kuThixo ngenxa ukuthi uThixo uvele kanje. Sibheke noAnaniya noSafara, sabona indlela ababulawe ngayo ngenxa yokuzenzisa kwiveki epheleyo. Okungakhona umuntu othi ndiyoyika uve nokusondela kulo Thixo. Amen. Igcina into ibingathi inhlonipho nokumdumisa, igcine seyiloyiko nokuhambela kude naye. So namhlanje ngifuna sizothe nakuye umzalwane onjalo, ungacingi ukuhambela kude. Yena lo Thixo oyikisayo nguye futhi uThixo othandekayo. Nguye futhi uThixo osikhwebayo. Lewe bulala uAnaniya noSafara, kuThixo futhi osibizayo sonke ukuthi sisondele kuye. Ncwadi ya Hebrews chapter 4 nabazalwane udathi yani kwithrone kaThixo ngesibindi. Go to the throne, come to the throne of grace in confidence, because i-high priest yenu uJesu Kristu unovelo okanye unovelwano, uyasympathize nani. Amen. So nalapha ku chapter 12 uyaqhubeka ubakhuthaza ukuthi lokhu ninako kubhetere kuloku nisuka kuko, ningabuyele emuva.
uyabakhuthaza ukuthi lokhu nako kubhetere, but aphinda bawonishe ukuthi kodwa ke manithola ukubhetere ni rejecte kona nizosafarisha more than laba ebebethole ungekho bhetere. If wena uphiwe 2 rand wayilahla 2 rand ungashaywa, but how much more umuntu ophiwe 500 wayilahla lo 500. Ngokunikwa esikunikwayo abazalwane sizojeziswa ngesikunikiweyo. Ithi incwadi kaLuke chapter 12 ngoyifunda from verse 48 phaya izothi to whom much is given much will be required. Onikwe okuninzi kuninzi okuzofunwa kuye. So zi-warnings labazalwane nokubakhuthaza ukuthi lokhu enize kuko kubhetere. Amen bazalwane. Incwadi yamaHebhere chapter 12 sofunda nje verse ezimbalwa uverse 18 uya uverse 24. Ngokubani anizanga entabeni, mhlawumbe sinike chance abazama bafika uverse esesishilo chapter number 4, Hebrews 12 verse 18 to verse 24. So in short, even the cycle message we are here to say what you have come to is better than where you come from. Amen. Lokhu uze kuko hayi nje okusazoza ngoku, lokhu uze kuko kubhetere kunala usuka khona. Amen. Amen. Therefore ungabuyi umva. Ngokuba uverse 18 anizanga entabeni ethintekayo nevutha umlilo nasekufiphaleni nasekumnyameni nasesivunguvungwini nasekukhaleni kwecilongo nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo, ngokuba babengenakukuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakukhandwa ngamatshe. Yebo, umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose, nginovalo olukhulu ngiyathuthumela. Kepha nize entabeni iZiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, izigidigidi zezingilosi embuthanweni womkhosi, nasebandleni lamazibulo abhaliweyo ezulwini, nakuNkulunkulu umehluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umxhumanisi wesivumelwano esitsha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela. Even verse 25 iqaphelani ukuba ningamchithi okhulumayo, ngokuba labo abamchithayo lo wayebaxwayisa emhlabeni abazange baphunyuke. Kakhulu kangakanani ke thina simfulathelayo oxwayisa esezulwini ukuba singaphunyuka na. Amen. Mefika lapha before afike kwezintaba uyiqala uverse 18 methi ngokuba kusho ukuthi khona into beyisho ngaphezulu. Meyisho ngaphezulu into beyisho pha ngaphezulu ebexwayisa futhi labazalwane ukuthi bangafani noIso or uIsawu. Amen. If umkhumbula kahle uIsawu bengumfowabo uJacob, owathi uIsawu ngenxa yokuva indlala ukulamba wakhalela wathengisa ngelifa lakhe, ebenguye indodana ezele kuqala kubantwana baka-Isaac uIsawu, ezele kuqala nje benelungelo, ebene-birthright, ebenamagunya izibulo ezi-firstborn uIsawu. Kodwa kuthe kusuku oluthile eva inyama, eva isisu sixokozela isisu sikhala, lo mfana lona waya umfowabo wathengisa ngalilifa just for a bowl of soup. I-bowl of soup uJacob eyiphekile yayisola emnandi nyani, iwesikwenzuwe enganazo nenorox kwelo xesha. Ndiyathola ukuthi wakutheni uIsawu ade ayihlalele kangaka. Amen. Kodwa ke wathi ngenxa ukuthi naye kumfowabo uJacob wayengumuntu osingathini namadoda ukelekele, but ngendlela engacacanga. Amen. Wamthengisela wathi ndoda ndinika ilifa lakho ke, ndinika ilifa lakho ndoda.
Yalithengisa lonke ilifa just for a bowl of soup. Wayithola isoup wayidla yaphela. Wabuya ingqondo ukuthi engithengise ilifa. Wayocela kubaba wakho Isaac, "Ngibusise nami tata." Utonyana akusekho sendizinikeze uJacob isibusiso. Amen. Sendizinikeze uJacob. Ithi before sifunde la ithi niyazi verse 17 ukuthi kwamuva esethanda ukudla ifa lesibusiso waliwa uEsawu akabe asalithola ithuba lokuphenduka nakuba esekufunisisa ngezinyembezi. uEsawu traded into enkulu for into encinci. Traded into elasta ixesha for into elasta kancinci. Angeke sikhawuleze kodwa kumgxeka uEsawu wazalwana because nathi siya trade sometimes. Utrade ngokungcwele into ebalulekileyo, utrade ngethemba onalo kuJesu into ebalulekileyo, utrade ngelifa nesithembiso onaso ezulwini into ebalulekileyo nehlala ixesha elide just for ukuthokoza kwesikhashana. Unlike Moses angenze njalo. Moses yena wadedela ingcebo yaseGibhithe kuba wayebona uKristu. Amen. Wangafuni ukubambelela kwingcebo yesikhatshane. Ithi iBhayibheli the fleeting pleasures of sin. Amen. So efika lapha ezosibuyisela kwezintaba zimbini, intaba yaseSinayi nentaba yaseZiyoni. Ubesuka kuEsawu ukuthi ningafani noEsawu. Ningabi babantu abathengisa ngezulu ukuze bathole umhlaba. Ningabi babantu abathengisa imiphefumulo yenu ukuze nizuze umhlaba. Njengoba uJesu echilo ukuthi ungazuza ntoni na uthengisa umphefumulo wakho. Intoni ongayenza ukuhlenga umphefumulo? What can you pay for your soul? What good is it ukuzuza ilizwe ulahlele ngomphefumulo wakho? Yinto ayenzayo iEsawu. Meza kulabazalwane sithi ningafani noEsawu uzosibekela ukuthi why kumele nathi singabambeleli kwinto edlulayo kodwa sibambelele kwehlalayo, singabambeleli into yesikhashane kodwa sibambelele kwinto engunaphakade. Why nathi kumele singathengisi ngelifa lethu? Mesixelela usilanda ngentaba yokuqala yaseSinayi. If ukhumbula kahle iSinayi le intaba yaseSinayi kahle kahle bekulihlani laseSinayi then linentaba khona lapho. Ihlani lifeleng or wilderness or enhlango. It was the wilderness of Sinai. Then kunentaba lapho. Then yiyo kule ntaba seyithi yaduma kuthiwa iMount Sinai. Amen. Kulapho kwanikezwa umthetho kwiMount Sinai. Kwincwadi Exodus chapter 20 masithola imithetho le 10 uMoses eza nayo wayisuka kwintaba yeMount Sinai. Amen bazalwane. So yiyo le kuzoqhathaniswa nayo neMount Zion. Amen. iMount Zion ibiyintaba nayo eseJerusalem, but umbhali ngoku akasathethi ngentaba ephathekayo methetha ngeMount Zion, but sizoyibheka indlela ayicacisa ngayo. Oqala usilanda ngemva kuSinayi. Ubheka uSinayi bebenjani? uSinayi bazalwane ufuna nibone ukuthi lamaJuda asindisiweyo ngabazalwane nefuna ukubuyela kubuJuda. Umpostoli uzobabonisa ukuthi nifuna ukubuyela lapha na. And funa isho clear bazalwane seseqaleni umthetho usuke kuThixo. iMount Sinai uThixo benika umyalelo kuMoses. It's not ukuthi nguMoses osonomthetho. Siyazi isikhathi sisithi ngumthetho kaMose, ngumthetho kaThixo through uMoses. Sisonke bazalwane. So akukho lapha ekhohlakeleyo in terms of ukuthi ibinesono intaba. Akho sivumelwano ebesinesono, kunesivumelwano ebesingaphelelanga, kube nesivumelwano esiphelelisiweyo. Kunesivumelwano ebesisithunzi, kube sisivumelwano sento leyo uqobo lwayo. Sisonke bazalwane. Esinye besilungiselela esinye besishoda, esinye safike siphelele. Siyathola bazalwane. So laba bazalwane balinge bafuna ukubuyela kubuJuda. Efuna ukubuyela kuJuda ubalandela intaba leni ufuna ukubuyela kuyo. Ubalandela isimo sakho sasikhathi samaJuda ebesebafuna ukubuyela kuso. And bazalwane ngayisho kusobala nikayiqala uyibheka bekusisimo sokumoyika uThixo. uThixo ebengumuntu ongasondelekiyo kuye kwisikhathi esikaMoses.
uzoyibona indlela abayichaza ngayo, but ufuna uyi-understand bisisimo sokuthi uThixo akusondeleki kuye, and yosaba ukuthi singashumela ngoKhayini, sishumela ngo-Uza, sishumela ngoSafari no-Ananias, abanye bazobuyela kwesimo sokuthi uThixo andifuna ukusondela kuye, sekunzima nokukhuleka kuThixo. Umbhalo uthi ungabuyeli eSinayi. Amen. Don't go back. Yibheke ibinjani eSinayi impilo. Uthi ngakho-ke qinisani verse 18, ngokuba anizanga, uthetha nabazana sebesindisiwe besuka kuJuda, anizanga entabeni ethintekayo nevutha umlilo, nasekufiphaleni, nasebumnyameni, nasesivunguvungwini, nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi. Amen. Konke lokhu sikuthola ku-Exodus chapter 19, apho bekukhona zonke lezinto zichazwa lapha. Ukuthinteka nokuvutha komlilo. Bekuthi kwayantaba zalwane kube nomsi, andazi ukuthi yini, intuthu. Makuvutha umsi. Bekunomsi ojikeleza kweyantabo leya, ibisoyikeka, ushaya ama-lightning nama-thunderstorms. Amen. Igidlika kube ngathi i-earthquake, kuve ingathi inyawo ziyamuva la ume khona mawukufutshane lentaba le kaSinayi, apho uNkulunkulu azohlangana nabantu. Amen. Zonke bezenzeka lento, and kumele uyipictureishe lento ukuthi even nathi ngoku mangathi kududume njani kusho isithongo esikhulu. Ngiyabona abanye bezicisha amafoni ngokusheshsha. Amen. Abanye bangasithatha izinto ezibaziphethe bazibeke ecaleni, bekusisimo esinjalo, but isiwesi lapha bekumnyama, bekududuma, bekunomsi. Amen. Bekusisimo esithusayo, esoyikisayo, uNkulunkulu ezohlangana nabantu bakhe abakhuphe eGibhithe. Amen. Nakhona singayithatha uThixo akabathandanga kosasikhathi, akabasindisa isikhathi, nguye obakhipha eGibhithe. Amen. But ukusondela kuye uNkulunkulu bekunemigomo nemibandela kwesasikhathi. Amen. So much so ukuthi bekunendlu kwitempile okutabernacle apho bekungangeni nabani na, bekungena umpristi, but hayi nabani umpristi, but umpristi omkhulu, incwadi indawo engcwele. Amen. Kuthiwa kwavela ilizwi nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamanzi, abathe abakuzwa bancenga, iva bezwe ilizwi, uNkulunkulu uyakhuluma, kwenzeka zonke lezi thonga lezi. Bathina abantu bakhuluma uNkulunkulu isizwe sakhe asikhuphe eGibhithe, sithi ukuba bancenga abantu ukuba kungasakhulunywa izwi labo. Amen. Izwi kubo. Imagine abantu, they are begging ukuthi God ungathethi nathi. Amen. Don't speak to us, Thixo. Why bekunjalo? Because bekunzima ukusondela phambi kwaThixo ongcwele. Nako ngoba zana kushintshanga, kunzima ukusondela phambi kwaThixo ongcwele, but into esizoyitsho ngoba ukuthi manje sesisondela ngoJesu. Amen. Mase kukhona uJesu akusekho lokwesaba lokho. Amen. Imagine isizwe sakhe uthumela uMoses wasiza kuFaro, sehambe kuWilderness ehlane, kodwa uThixo mesezohlangana nabo bathi ngakhulumi nathi uThixo. Elilizwe malikezi ukuthi idate incwadi uExodus chapter 20 bancenga uMoses, uthi Moses uThixo mangathethe nawe, wena uzothetha nathi. Amen. Asifuni ukuhlangana noThixo uqobo, asifuni ukusondela kwithrone kaThixo. Ungcwele lo Thixo. Sisivumelana sakudala iSinayi le. Amen. Ibheke uverse 20 uthi ngokuba babengena kuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siya kukhandwa ngamatshe. Kwakukhutshwa umyalelo nguNkulunkulu Exodus chapter 19 ukuthi kungasondeli kwamuntu kule ntaba. Amen. But umyalelo edlulele ethi ningasondeli nalapha la iqala khona intaba lapha ezantsi, do not come close. Amen. Kuthiwa the day you come close wasondela ontaba umele ubulawe ngamatshe. Number 2, bekuthiwa even isilwane sakho, even imbuzi, even inkomo, even idonki inqande ingasondeli kule ntaba. Amen. So lo mbhalo ufuna ukubabonisa ukuthi nifuna ukubuya kule nto kanje na, apho kunzima ukusondela kuThixo na, apho niza kuThixo ngokumoyika. Amen. Mbazana siyayazi lonto. Ungahlala nomuntu okuzalayo kodwa uhlala umoyika. Amen. Khona uyohlala notata, utata wakho, ngenxa utata wakho uyosabeka. Amen.
Ngoba khona omnye umfana in fact le Eastern Cape wathi eshayo esikolweni. Umngane wami I hope angayilaleli recording. Amen. Because umngane wami uyayikhumbula kahle lonto. Amen. Wathi eshaya esikolweni nomngane wami wakhala wabaleka besihamba idistance masibuye esikolweni. Wakhala wabaleka ebuye ekhaya. Enathi sibhekile ukuthi at least ubaleke amabhuli le esikolweni. Amshayileyo ubuya ekhala lo mfana. So uza ekhaya. And what's the best place to come? Kumele ubuyele ekhaya bazalwane. Uma ushaya kumele ubuyele ekhaya. Iyona ndawo safe ukuya ndithi le. So uyafika futhi and mayifika ubona utata sithi even yes ubona umuntu right. Mhlawumbe utata uzosuka ayoshaya la mabhuli lawo. Amen. Because umfana wakho uyakhala lapha. Amen. Ndamkhumbula utata wakhe umakhelwane wami. Wembathe ingubo umakhelwane utata lo ongathi ngabe Suthu. Amen. Embathe ingubo phethe isagweba nazi banibiza ngani nobukiri. Le inekhanda la. Isagile phethe isagwile ubaba. Mayiphethe isagila lo baba esondele size ekhala lo mfana. Ngabona isagila sikhutshwa kanje. Hey phinda la uvela khona wena. Ya kwabanye abafana ukhalelana. Amen. Ukhalelani. Asikazi ikhohle naye umngane wami ngayikhumbula nobe ngamamele ngayikhumbula clean. Amen. Kwakuyintoni inkinga? Bekunzima ukuma approach ubaba wakhe. Umprovider uyamsebenzela uyamgqokisa but akekho approachable. Cinga kusimo esikanje lapho ukhalayo udinga ukuza straight kumzali wakhe. Umzali okhupha isagila amphindisela athi phinda pha ubuya khona. Amen. Hambola nabafana. Kumla kahle. Amen. Awuseklase ekhaya. Phosa ngesagila. Yi picture bazoni yesikhathi sakwesasikhathi. Sisikhathi sokuthi uNkulunkulu basizile ubakhuphile eGibhithe ubavulela ulwandle badlula wabulala abaseGibhithe but still bekunzima ukuma approach uNkulunkulu. Kude kuthi even isilwanyana masingasondeli even uMoses uqobo ebehlangana noNkulunkulu ethetha noNkulunkulu ebeyazi ivoice kaNkulunkulu. Uyakhumbula phakathi kuthiwa khulula imbadada le ndawo uza kuyingcwele ekhuluma kuMoses obize uNkulunkulu uthe ukukhulula labantu kudala ethetha noNkulunkulu uMoses. Kodwa yiva yena uthini ufakazi yakhe verse 21. Yebo umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose nginovalo olukhulu ngiyathuthumela. In other words, kubani ongasondela kunoThixo ongcwele? Yes, usizile eGibhithe. Yes, uvulile i-river lesasa umlambo sakwazi ukuwela ulwandle. Yebo usigcinile ehlane, yebo usinike imana, yebo siphuzile amanzi ebephuma kwidwala. Lo Thixo usinakekele. Ufana lo baba amthengelayo impahla lo mfana, kodwa kusikhathi lo mfana phamdinga kakhulu akakwazi uma approach ubaba wakhe. Most saba your very father ubaba wakho uqobo. This was a picture lapho ukuthi uThixo ubenzele okuningi kodwa bekungasondeleki kuThixo. Amen bazalwane. Amen. So lo mbhalo uthi nifuna ukubuyela kulento na. Even uMoses uqobo ebethetha noThixo ithi naye uthi ndinovalo ndiyoyika because uhlangabezana noThixo ongcwele. uMoses bewazi umthetho uthe ilizwi laThixo uthenge ukubona ubuso bami uphile kwawena. Amen. Bazalwane ibi set up layer covenant yakudala ukuthi uThixo kuvele ubungcwele bakhe. Amen. Umthetho elishumi ibiveza ubungcwele bukaThixo. Ayilojokwe, ayikhombi, ayikhohlakalanga imithetho sithi esonileyo. Kuhle ukuthi abantu bangabulali, sithi ababulali. Amen. Umthetho beveza ubungcwele bukaThixo, ubuhle bukaThixo, ukulunga kwaThixo. The old covenant was good, but injongo yayo ibingeke ukuphelelisa kwayo. Injongo yayo ibi foundation for another covenant ezayo. Mabehamba etempileni beyohlabela izimvu bekuyi foundation yemvu ezohlatshelwa. Amen. Mebehamba benikela ngalo bechitha igazi ibi foundation ya Jesu ozolichitha eCalvary. Amen. So ibingeso sono ibi right is just injongo yayo ibingaphelelanga ibilinde uJesu ibikhomba kuJesu ibisisithunzi sika Jesu. Colossians chapter 2 verse 16. Amen. Amen. Nifuna ukubuyela lapho na. Manje masibheke ukuthi
bakuphi kanti mezothi nifuna ukubuyela lapha mesithi anizanga kuloo ntaba yaseSinayi yeyiphi le ntaba kanti bakuyo verse 21 uthi yebo umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose nginovalo verse 21 verse 22 kepha but a change anizanga kule intaba eyoyikisayo apho uThixo kunzima ukusondela kuye noba nimazi ukuthi unguThixo kodwa nina nize entabeni iZiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo manje ungacabanga ukuthethwa iMount Zion kuthethwa ngentaba eseJerusalem naye ibizwa iMount Zion but umbhala akayisebenzisi ngentaba yona ephathekayo amen because yakhumbula verse 18 uthe ngokuba anizanga entabeni ethintekayo if uqaphele nina anizanga kwintaba enjengeSinayi ethintekayo ekude kunika umyalo ukuthi do not touch not even an animal should touch anizanga intaba ephathekayo therefore akathethi ngale yaseJerusalem kukhona ahlose kuyo uthi beqhubeka verse 22 iJerusalem lasezulwini izigidigidi zezingilosi amen in other words nize nina kwiJerusalem yasezulwini anizanga kumfanekiso wetabernacle ongumfanekiso wento yasezulwini anizanga umfanekiso wabapriest ongumfanekiso kaJesu ongumpriest omkhulu anizanga umfanekiso wemihlatshelo ongumzekeliso kaJesu zoba umhlatshelo nina nize kuqobo lwayo into amen anizanga kwintaba ekosabeka nokuphatheka uthi nizile kule ntaba laba bebenikwa even limits ne-restrictions ukuthi ningasondeli kule ntaba laba kuthiwa senizile kuyintaba yaseJerusalem ize kumzi omhle tsho ingoma ethi umzi omhle kune Eden ongangenwa sono nezihlalo sawo zihle ndikhumbula wona in other words obonani namehlo am lo masango mahle nezitrato zakhona zegolide amen adathi umbhalo lengoma eJerusalem entsha endiyithandayo athi imizamo yami yofezwa nini na yofezwa xa ndifika kuwe athi meyiqhubeka lo mbhali zingandidakumbisa na inhlungu nokufa sendiyibona ikanana engunaphakade ukudakumbisa ukudiscourage ukudiyela ukuphelisa ngomoya amen uthi ndingaphelelwa ngomoya na sendiyibheke kanje ikanana engunaphakade athi ndiyakulangazela Jerusalem umzalwane uze kwiJerusalem entsha uze kwisithi kaThixo ide ithi incwadi yeHebrews chapter 11 laba abathi bona bangabahamba emhlabeni abangafuna ukubheka ngeva labasuka khona uthi labo babheke kuThixo okunguye obakhele indawo Hebrews chapter 11 verse 14 uthi wakhona ngokuba abasho njalo abathini uverse 13 bethi bonke laba bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izithembiso kodwa bezibonile abazamkelanga kodwa bazibona what's the key ukholo babekholwa amen bazithakasela zikude bevumile ukuthi bangabafokazi nezihamba emhlabeni nanku umzalwane isivumo sekholwa nekholwa ndingumhamba emhlabeni this is not my home andizange uzotyala ndibopheleleke lapha ndiyedlula apha amen abantu abathetha kanje verse 14 ngokuba abantu abasho kanjalo babonakalisa ngokusobala ukuthi bafuna izwe lakubo uma kambe bebecabanga ngalelo abaphuma kulo yiGibhithe yiSinayi konke apho siphuma kulo babeya kuba nethuba lokubuyela if ingqondo zabo bezizinze ukuthi bekumnandi eGibhithe amen baphelele hlana abantu abacabanga kanjalo abafike eKanani umuntu othi uThixo ebagcinile ngemana ebanika amanzi ehlane uThixo elidwala kubo umphemo uphephela ehlane kodwa ingqondo nenhliziyo zabo zibe seseyiGibhithe baphelele ehlane abantu abanjalo bakhona ukuthi mhlawumbe bazisolayo uthe ngathi lokungcono lenziwa khona bekungcono sakhonza abaphansi
it is too much ngcono nikhonza abaphansi uthi no abakhuluma kanjalo bezokuthola ithuba lokubuyela amen kodwa verse 16 iverse enkulu uthi kepha manje balangazela lelo elihle kunalelo ongukuthi elasezulwini ngakho uNkulunkulu akanamahloni ngabo uba abizwe ngoNkulunkulu wabo ngokuba ubalungiselele umuzi okhanyayo amen abantwana benkosi akumelanga bosaba ukuza kuThixo because uThixo uvule umzi wakhe uJesu uqobo menyuka ezokwenyuka ethetha nabafundi uthi ningakhathazeki liyonilungisela indawo endlini kaThixo zininzi amakamela if bengekho njalo bendingentsho njalo John chapter 14 nilungiselelwe indawo utsho njalo nina nize kumzi iJerusalema yasezulwini hayi yasemhlabeni yina ize kuye izigidigidi zezingilosi embuthwaneni womkhosi amen umuhlame ethethe umbuthwane womkhosi ziready ucelebrate amen ingilosi uqobo ziready ucelebrate ideyithi iBhayibhile ziyakhangela nazo ingilosi ukubona lensindiso kuba abazalwane ingilosi azisindiswanga ingilosi azikaze zisindiswe uJesu akafelanga ingilosi amen because ingilosi ezonileyo ziyesihogweni ezingonanga zisezulwini ayikho ingilosi eyonileyo then ezophenduka uJesu ngegazi lakhe ayihlambe amen so aziyazi ingilosi oGabriel indaba yokuwa esonweni abayazi lonto bayibonela kude amen abayazi ke ngokunjalo nomusa oxolela izono amen bawazi nje ngokuwazi ngokwetheory abawazi ngokwabo abayazi ukuvuya komuntu ebesindwa zizono esithi umthwalo wami ususiwe amahla ami ndiwabhekisa kuye uJesu ubani uyaziyo ngumzalwane kumzalwane zizobhiyoza lezi ngilosi esize kuzo singabazalwane therefore ningabuyele emva uthi mayiqhubeka verse 23 uthi nasebandleni lamazibulo abhaliweyo ezulwini amen now izibulo ngokweBhayibhile nguJesu izibulo uma kuchaza uJesu uthula izibulo even uRomans 8 nakuyiHebrews lona akuchazi ukuthi uzelwe kuqala uJesu mayefika besebekhona abantu athi bazalwane ichaza igunya elihambiselana nobuzibulo amen the rights of a firstborn zizo uJesu anazo unegunya lelifa kungako iBhayibheli izothi nathi we are fellow heirs naye uJesu singamadlalifa oyindlalifa kanye naye uJesu ibheke indlela uJesu akhuluma nathi nabazalwane laba uchapter 1 wakho iHebrews uJesu mekhuluma nabo labazalwane uverse 5 uthi ngokuba yipi phakathi kwezingilosi ake athi kuyo wena uyindodana yami namuhla ngikuzele na nokuthi ngiyakuba nguyise kuyona chapter 1 verse 5 yona ibe indodana kimi na mhla futhi eletha izibulo emhlabeni nali ke lizibulo kuthethwa ngalo uJesu mali lethwa emhlabeni izingilosi zonke zaNkulunkulu mazikhuleke kuye amen zizingilosi kumele zithobele izibulo ibheka mayiqhubeka ithi isihlalo sobukhosi verse 8 kepha kwindodana uthi isihlalo sobukhosi uNkulunkulu simi kuze kube phakade nentonga yokulunga intonga yombuso wakho khulunywa abantu ngoJesu uJesu bazalwane nguye olizibulo which means unamagunya ezibulo amen Mena magunya ezibulo negunya lelifa mele gunya lelifa thina sizindlalifa zakhe amen size kumhlangano wendlalifa abantu abazindlalifa kanye noJesu ngokukholwa amen izindaba ezimnandi uthi mayiqhubeka verse 23 nakuNkulunkulu umehluleli wabo bonke amen God who is the judge of everything of everyone amen kumzalwana kumusabisa ukuthi uNkulunkulu uyijudge of everything kumzalwana kumnika ithemba ukwazi uNkulunkulu ukuthi nguye umgwebi wabo konke nguye umahluleli wabo konke amen kanjani na ukunika ithemba ukuthi one day ubulungisa buzoba khona noba singabona emhlabeni kodwa ubulungisa buzoba khona because God is judge and we judge elungileyo amen
kundikhuthaza kakhulu ke namba zalwane because 2 days back sihamba noLungile, in fact not 2 days mhla 2 days back sithe sibuya nje umshweshwe indlela yasesibukene sa highlightwa amapolisi eAfrika amapolisi ebusuku ngabo-12 besihamba isimoto mefika simi sithi ayisicela ukuye egarage because andiwathemba wona amapolisi ebusuku amen ubanjwa abantu benxiba uniform beqhuba iveni so ndithi hayi masiye egarage hey zabuya inhlamba lapho zabuya inhlamba engende izisho kwami na because ngaba ukubona phambi kwaThixo khona umama othuka ukuthi imali hayi sikhuluma sithi hayi soma egarage namase sifike egarage beza begijima omama lo ethukela nakhona sihlise umoya thina sithi hayi besoma egarage because indawo epublic hayi imoto zithatha inhlambu banithatha bathi ngena ngemva evenini ndiyakuxelela ndaba noLungile bekhona iLungile ayithatha isikhathi semoto usilandele angena evenini azithulela bayiqhuba iveni bethi bayesingena evenini baniseKopanong sisibhedlela ukuthi ndiyotest igazi because animamelanga ndithe ngicela usiye egarage sokusho ukuthi ngicilile amen so bafika office until omnye ubaba lo hamba naye umane ebuza ukuthi uphuzile lo muntu uLungile uthi hayi asiphuzwa ukuphuza musi uncile makuphi azonibuza wenzani ndithi hayi ndikumfundisi okay kubuza ubaba lo laba bakwatile umama omama bayingosi benegunya wona hayi basithathe kishaye ngespeed imoto le uLungile azama ukuyithola bamshiya uthi angabatholi kwayena amen ungayiwe eKopanong sekuye police station amen awufike police station ungenwe andisiwe station nakhona bayajikeleza bafuna ukulahla uLungile angababoni mengene police station babephuma ngenye indlela futhi police station usele ngaphakathi ulahlekile akazi baphume kuphi bema ngaphandle bayavula umnyango bayanhlisa yamela imoto yamapolisi bahamba baqhuba bahamba amen nakhona ndiyasolwe sebexele ngulotata uthi lo muntu lona uyowesa isikhathi ngokuye eKopanong akho umuntu anqinileyo la amen because bengaresist bengalwe hayi mosingene evenini ngiyangena unankingi bofuna ukushaya ilento ibreathalyzer ishaye amen ebekwatile uLungile ibona yonke lonto amen ndithi mina kwefana kuzoba report zokureport abani ubulungisa bunqabile lapha emhlabeni kodwa nazi ivesi esikhululayo ukuthi uNkulunkulu ngumahluleli there is a judge engeke ithathe bribe there is a judge engeke iphephisa ubulungisa yenze ngokukhohlakala amen ithemba lethu noba kwenza njalo lithi thina kunekhaya kunomahluleli ozosahlulela athi konke okubi kuyalungiswa manje amen andingi uzwela andingi ukuhlasela asidingi manje uthi uyatheka we have a God who is the judge of all amen yokuhle size kubo bazalwane kusinika ithemba amen ithi mayiqhubeka ethi umahluleli wabo wonke uthi nakuyo imimoya abalungileyo abaphelelisiweyo uthetha ngobani ngabazalwane baku-Old Testament amen kwi-Old Testament bazalwane oDavid sobana bezulwini oAbraham sobana sezulwini ungako uJesu kwazi ukwenza umzekelo kuLuke chapter 19 methetha ngoLazaro Luke chapter 16 methetha ngoLazaro athi uya esifubeni sika Abraham amen kuba sobe sinabo uAbraham ngumzekelo okukholwa amen so siza kubazalwane esebeyihambile endlela beyivala ku chapter 11 apha silandele ngawo wonke amaqhawe okholo uthi athi laba bafa bengalibonanga ithemba amen bengazibonanga izithembiso zabo kodwa bafe bekholwa belindile ukuthi uMesaya uyeza thina siphila sezile uMesaya kodwa ezuliso jabula sonke ngenjabulo eyi1 sicula iculo lemvana amen bazalwane inhle into esize kuyo baninzi sebekhona sebeze phambi kwethu number 4 uthi nakuJesu sesivala nakuJesu umxhumanisi wesivumelwano esisha amen if laba umxhumanisi wabo uMoses uqobo ebesithi nami ndinoloyiko nami ndiyoyika ukusondela kulo Thixo thina sinomxhumanisi ongoyikiyo onguThixo uqobo naye amen uMoses umuntu ebesoyika ukuthi bangahlanga noThixo face to face ndingafa ngokuThixo uthumele yena uqobo lwakhe indodana yakhe ebubuso bakhe uThixo ezosivezela yena therefore sakwazi umosaba uThixo ngenxa ukuthi sazana noJesu
Sinomxhumanisi apha onxusa kuNkulunkulu uthi baxolele igazi lami lichithile, onxusa kuthi uthi phendukani uThixo uzonixolela ngegazi lami. Ngumnxuso omephakathi kwethu olowele covenant entsha. Siyakwazi ukusondela ngegugu kwithrone yegrace because of Jesus omephakathi kwaThixo ongcwele nezoni ezikhohlakeleyo. There's a mediator osinxuselayo phambi kaNkulunkulu. No mzalwane kumelanga ukuthi muva ubungcwele kwaNkulunkulu lobu ufuna ukubuya umva, ufuna ukubuyela ngemva, sondela ngenxa ukuthi ubungcwele bakhe buyamitigatwa nguJesu omaphakathi kwethu. uJesu akasusanga ubungcwele kwaNkulunkulu wathi abukho ngcwele, kodwa uhlawule ityala lesono ebelizokwenza uNkulunkulu asijaje ngenxa yobungcwele bakhe. Ukufa kwaJesu esiphambanweni bekungathi uThixo akasekho ngcwele, bekusithi uThixo ungcwele kakhulu, and the only way eningasondela kuye ukuthi mina nithethelele ityala lenu. Ngeke approach uThixo ngokukokwakho, you need a mediator. Kodwa kuthiwa laba seninayo nize kuyo, amen. Azothi nize nakwigazi ibheke nasegazini lokufafaza elikhuluma ukukhulumela kaAbel, amen. Lithini eligazi? Lithi izono zakho noba zibovu zizohlanjwa zibe mhlophe. Lithini eligazi? Lithi noba unesono unezono ezingakanani zizohlanjwa zizoxolelwa, amen. Lithini eligazi? Lithi as far as east is from the west, I will remember your sins no more. Lithini eligazi? Lithi nabani lithi hey banyorilwe hlo likhemetsing sidibeni sabuphilo busafelini moya liphutheyo dihlanza nadiri muthu mang atle liyabitswa bohle bayetsang dibi. Libi igazi elikhuluma njalo limile njengoJesu ethi nanonke nisindwayo izani kum ndizonithwesa ndizonithula umthwalo wenu onzima. Eligazi lithi side sifapa no imboni morena toto ya tibitsaka ehlosi hlosi tswe side sifapa no imboni morena toto ya tibitsaka ehlosi. Eligazi alithethi nje ngerevenge ngelikaAbel elali innocent, noma uAbel we innocent kodwa engahlawule sono naye bedinga igazi likaJesu. uAbel ubulawa nguKhayini engenasono, kodwa nangona bengenasono phambi kwaKhayini ebenesono phambi kwaThixo uAbel, amen. Masithi bengenacala sichaza ukuthi akonanga kuKhayini, uKhayini umonzakalise ngonanga, kodwa noba bekunjalo igazi lakhe lisindisa umuntu elikaAbel. Kungakuthiwa eligazi elifafazwe likhuluma okukhulu ukwedlula likaAbel. Alikhulumi futhi nempindiselo igazi likaJesu, alikhulumi revenge. Lithi baxolele uKhayini mebephenduka. Bazalwane size kuNkulunkulu osamkelayo othokozayo babazalwane bebemdumisa. Asa uNkulunkulu ekumele sithuthumele singasoqala ngaphi na. Kumele size kuNkulunkulu esithi masithi uJesu Kristu ulithemba lethu. uNkulunkulu uthi izani kume eJerusalem entsha. Size uNkulunkulu esingathi ngamanye amazwi uyathamba masithobela uJesu, masiza ngoJesu. uNkulunkulu ilicense yethu masiveza nje uJesu konke kuyalunga, kodwa masiza ngokoko kwethu sithola ingqumbo nolaka lwakhe. kuNkulunkulu lobazalwane neligazi nomxhumaniso esivumelwano sitsha uJesu esithi masa uNkulunkulu athokoze hayi ukuthi akwade. Asibanjwa ngama-limits e-old covenant athi ungayiphathi nokuyiphatha lentaba. Sibanjwe i-invitation ye-new covenant ku-Hebrews 4 ethi come in confidence to the throne of grace. Asibanjwanga thina ngama-restrictions, sibanjwe zi-invitations. Simenyiwe kwidili elikhulu, si-accepted, amen. Zininzi inkundla abazalwane soxoshwa apha emhlabeni kuthiwa you have no right to be here, awunatikiti. Kodwa thina kumele sicule sithi igama lenkosi litikiti lami.
mhla ngiyohamba igama lenkosi litikiti lami. Umzalwane ubuswe kakhulu because ubizwe ukuthi azotya etafileni noThixo uqobo ngenxa kaJesu. uThixo simdumisa ngenxa kaJesu. Isincwadi yaHebrews 13 verse 14 uthi asinawo lapha umuzi omiyo kodwa sifuna umuzi ozayo. Ngakho-ke ngaye masinikele umhlatshelo wokudumisa uNkulunkulu owusona isithelo sezindebe zomlomo wethu sivume igama lakhe. Amen. Masinikele umhlatshelo wokudumisa uNkulunkulu. Masimdumise uNkulunkulu ngoJesu. Umuntu uthi kulabazalwane ningabuyi umva lokhu nize kuko kukhulu kakhulu. Aniyazi lento bekungena umpriest omkhulu kungcwele nina niyabiza ukuthi ningavakashi ngosuku oluyi-1 enyakeni kwindawo kaNkulunkulu nihlale kuye nibe njengoMaria ozihlala ezinyaweni zakhe uJesu. Amen. Kubani ungaxosha umntwana kaThixo ekhayeni lakhe? Amen. Sesivala sifana thina nalo watata okhupha isagila umfana memdinga kakhulu. Amen. Thina size uNkulunkulu ongakhuphi isagila kodwa umthatha lo mfana umfaka endlini ahamba ayolwa nalo mabhuli lawa athi nimshayela nomfana wami. Amen. This is the Christian privilege Christian yokuthi sikwazi ukusondela uNkulunkulu hayi ngezenzo zethu hayi ngokulunga kwethu kodwa ngenxa yegazi elifafazweyo elikhuluma okukhulu kwedlula elikaAbel. Amen. Ngenxa kaJesu. Ukukhuthaza abazalwane abangakholwayo, you cannot approach God by yourself. Yes. You will perish. It's almost like uzama ukuya kwilanga leli. The more you get close, the more kushawena ilanga leshilo. Awukwazi ukuza uNkulunkulu ungezi through Jesu. Kungaku Jesu mayebathembisa ngezindlu leza ugqiba zothi ku verse 6 ka chapter 14 ndimi ngindlela, ndimi ubomi, ndimi inyaniso. Akakho umuntu ozoya kubawo engayi through mina. Don't take the risk of ukuya uNkulunkulu ufe ungazana noJesu because uyohlangana lo uNkulunkulu simboniswe pha, but even worse uyohlangana uNkulunkulu ozoba worse than loba simbona pha kuSinai. Bekuthi mabehlotshuzo ngamatshe laba wena uNkulunkulu uzokusesogwini. Approach uThixo ngoJesu and masiza ngaye masimnxusa ngegama lakhe thethe njalo ingoma igama lakho Jesu. Sihlaba inkosi umxhwele isinika konke masiyincenga ngalo igama likaJesu. Uza ngoJesu awumelanga usaba uNkulunkulu. Uza kubaba okuthandayo. Amen. Ubaba okhathele ofuna simdumise. Kumele nje siza ngokweqiniso, honesty, worship in truth and in spirit. Samkelekile. Akumelanga sihlala kude ezulwini, asubekwa kude ezulwini, sisondele kuThixo uqobo. Amen bazalwane. Amen. Cela sivala amehlo. Baba siyabonga izwi lakho. Sikubonga ngoJesu. Sikubonga igazi elafafazayo elikhuluma ukwedlula uAbel. Sikubonga uThixo ngumehluleli wakho konke. Sinethemba ukuthi kulungiswa zonke izinto Thixo Nkosi okwenziwa ngosuku olukhulu. Sibonga ukuthi siza kwingilosi Thixo Nkosi ezikumkhosi ezihlaba umkhosi eziready nayo for celebration. Siza kwelifa eligciniweyo kahle. Baba siyakubonga ngathi abantwana bakho Thixo Nkosi bangane sibindi sokusondela kuwe. Bebuthakathaka basondele kuwe. Bebonile basondele kuwe. Bangahambeli kude nawe somandla, bayamenywa, bamkelekile. Konke Thixo Nkosi ucela ehle igama lomfeli wethu nabangakholwayo ngathi bangasondela kuwe ngoJesu. Egameni leYesu Kristu. Amen. Ngizocela abazali sivale ngo number 5 and all